I'd like to give you a brief overview of the situation that BAE Systems have faced over the last few years and get into the future with regards to orders and restructuring the business, which I think may be similar to some of the challenges that Navantia are facing here. Agradece a todos pola súa asistencia e invitación. A súa poñencia, como se poden ver nos folletos, versará sobre os desafíos recentes que tivo que afrontar BAE Systems en termos de reestructuración da compañía laboral, polas semellanzas que presenta o caso de Navantia, o interés que pode ter eso para nós. The context is, in 2009, BAE Systems naval ships signed a Terms of Business Agreement called the TOBA with the UK Ministry of Defence, the MOD, which set out the requirement for the naval ships business to transform following the completion of the Queen Elizabeth QE-class aircraft carriers block build on site. The delivery of the QE-class aircraft carriers and the Type 45 destroyers and export programmes in parallel had kept the yards full, and thus the naval ships business found itself operating at a peak in shipbuilding, not seen for more than 60 years. However, it was recognised that the capacity and industrial footprint was greater than that required for the future workload. Moi ben, comenzando un pouco polo contexto de fondo, que decir que en 2009 Naval Ships, que é unha división de BAE Systems, firmou un acordo de termos de negocio, TOBA en inglés, co Ministerio de Defensa do Reino Unido, o cal estableceu o requerimento para esta compañía de transformarse tras a finalización da construción dos portaavións da clase Queen Elizabeth. A entrega destes portaavións, de forma paralela, xunto cos destrutores tipo 45 e outros programas de exportacións, mantiveron os estaleiros ocupados e, polo tanto, a compañía Naval Ships atopouse operando a pleno rendemento unha situación nunca vista dende había máis de 60 anos. Sen embargo, recoñeceuse que a capacidade e a pegada industrial era maior do preciso para a futura carga de traballo. Naval ships engaged in detailed discussions with the MOD focused on exploring all possible options to determine how best to sustain the capability to deliver complex warships in the UK. The creation of a world-class complex warship business and securing the capability required to deliver an affordable Type 26 global combat ship programme was at the forefront of those discussions. BAE Systems recommended to the MOD that Glasgow, consisting of the Scotsman and Govan shipyards, would be the most effective build location for the Type 26 based on skills, operational delivery and costs, and the MOD accepted this recommendation. Naval Ships comenzou negociacións detalladas co Ministerio de Defensa para explorar todas as opcións posíveis co fin de determinar a mellor maneira de soster a capacidade de entrega de buques de guerra avanzados no Reino Unido. A fronte destas negociacións estaban a creación dunha industria dedicada a buques de guerra avanzados a escala mundial e asegurar a capacidade necesaria para producir dunha forma accesible e económica o denominado Global Combat Ship ou tipo 26. BAE Systems recomendou ao Ministerio de Defensa que Glasgow, onde se localizan os estaleiros de Scotsman e Govan, sería o lugar máis axeitado para a construción do tipo 26, tendo en conta a experiencia, a operatividade e os seus custos. E o Ministerio de Defensa aceptou esta recomendación. On the 6th of November 2013, BAE Systems announced that, subject to consultation, it was proposing to consolidate the complex warship manufacturing capability in Glasgow. This meant that shipbuilding operations at Portsmouth would cease in the second half of 2014. Under the proposals, elements of the QEC block build workload were allocated to Glasgow, and the MOD announced on the same day it asked BAE Systems to deliver 3 offshore patrol vessels which were to be manufactured in Glasgow. The ships on completion will provide the Royal Navy capability, and together with the allocation of QE-class blocks will sustain a core workforce needed to build the Type 26 programme at Glasgow. O 6 de novembro de 2013, BAE Systems anunciou a proposta, suxeita a consultas, de consolidar a capacidade manufactureira de buques de guerra avanzados en Glasgow. Isto implicaría que as operacións de construción naval en Portsmouth terían que cesar na segunda metade de 2014.
Baixo estas propostas, parte da carga de traballo dedicada á construción dos xa citados portaavións, a clase Queen Elizabeth, foron asignados a Glasgow. O Ministerio de Defensa tamén anunciou, na mesma data, que encargara a BAE Systems 3 patrulleiros de altura, que serían producidos tamén en Glasgow. Os buques finalizados proporcionarán á Mariña Real Británica unha mellora das súas capacidades e, xunto coa asignación dos portaavións, sosterán a carga de traballo principal que se precisa para construir os buques tipo 26 en Glasgow. The impact of this rationalisation was that the proposal resulted in 1,775 potential surplus positions across the naval ships business, 940 roles within Portsmouth during 2014, and 835 roles across Glasgow, Filton and Rosyth, progressively through to 2016. BAE Systems, through the Maritime Services business, remains committed to investing in Portsmouth and surrounding areas, and the naval base has a strong future as it prepares for the arrival of the first QE-class aircraft carrier this year. The Maritime Services business continues to manage the running of the naval base on behalf of the MOD and provides support services to around 50% of the UK Royal Navy's surface fleet, including the 6 Type 45 destroyers. In addition, the area remains a hub for naval ships' combat systems capability and through-life support for radars, torpedoes and small boats, and retains a naval ships engineering team in Portsmouth to support current programmes, including Type 26. Sobre o impacto desta racionalización, decir que a proposta resultou en 1.775 postos de traballo adicionais en potencia para naval ships, 940 en Portsmouth durante 2014 e 835 distribuídos entre Glasgow, Filton e Rosyth, de maneira progresiva ata 2016. BAE Systems, a través da súa división Maritime Services, mantén o compromiso de investir en Portsmouth e as súas áreas circundantes. A base naval agardalle un futuro prometedor, xa que a entrega do primeiro portaavións da clase Queen Elizabeth está prevista para este ano. Maritime Services continúa xestionando o funcionamento da base naval, a de Portsmouth, para o Ministerio de Defensa e proporciona servizos de apoio para aproximadamente o 50% da frota de superficie británica, incluídos os 6 destrutores tipo 45. Ademais, a zona continúa a ser o principal centro ou nodo onde Naval Ships desenvolve actividades como o mantemento de capacidades dos sistemas de combate, o apoio a radares, torpedos e pequenas embarcacións, e o apoio a programas actualmente en proceso, incluído o tipo 26, a través dun equipo de enxeñeiros. The mitigation of the job losses that were announced at the time, the company worked closely with the affected employees and the trade unions to explore all ways of avoiding, reducing and mitigating potential job losses. BAE Systems has a strong track record in this area and explored all potential opportunities across naval ships and other BAE Systems businesses, in particular with Maritime Services at Portsmouth. Upon completion of the redundancy programme, around 80 to 90% mitigation was able to be achieved through a variety of different approaches, some of the most successful being voluntary redundancy, redeployment to other roles within BAE Systems, and complementary voluntary redundancy across the skill pools and business units. Increased mobilisation activity to the aircraft carriers which are being constructed at Rosyth, and people naturally leaving the business through retirement. Due to the delay in the start of the manufacturing phase of the Type 26 programme to 2017, the MOD asked BAE Systems to deliver a further 2 offshore patrol vessels to be manufactured in Glasgow to sustain the core workforce to build the Type 26 programme. A substantial number of employees in Glasgow will also transfer on a temporary basis to BAE Systems shipyard at Barrow and Furness to work on the submarine programmes until they are required for the Type 26 programme in Glasgow. Sobre a mitigación da perda dos postos de traballo, decir que no seu momento a compañía colaborou estreitamente cos empregados afectados e os seus sindicatos para explorar todas as opcións de evitar, reducir e mitigar a potencial perda de postos de traballo. BAE Systems conta cun gran historial nestes asuntos e examinou todas as oportunidades, tanto en Naval Ships como noutras divisións da propia BAE Systems, especialmente con Maritime Services en Portsmouth.
Para cando finalizou o programa de desemprego, foi posível acadar alrededor de entre un 80 e un 90% desa mitigación a través de diversas maneiras ou iniciativas. Algúnas das máis exitosas foron o desemprego voluntario, o traslado a outros postos dentro de BAE Systems, o programa de retiro compulsorio en distintas áreas de capacitación e seccións da compañía, a maior mobilidade cara a alianza de portaavións, estando estes a ser construídos en Rosyth, e as baixas naturais por xubilación. Debido ao retraso ata 2017 do comezo da fase de produción do programa do tipo 26, o Ministerio de Defensa encargou a BAE Systems a entrega de 2 patrulleiros de altura adicionais que serían construídos en Glasgow para soster a forza de traballo principal encargada do tipo 26. Un número sustancial de empregados en Glasgow será tamén trasladado de maneira temporal ao estaleiro de BAE Systems en Barrow para traballar nun programa de submariños ata que sexan solicitados para o programa do tipo 26 en Glasgow. That has been a very important part of it, is the agreement between the trade unions and the various sites and parts of the business where we've been able to transfer people until the work builds up again back in the yards that are required. That has saved a lot of jobs. Este acordo é moi importante porque esa mitigación de perdas de traballo conséguese mediante a transferencia temporal de traballadores dunha sección a outra ou duns estaleiros a outros, sen supor unha perda de postos definitiva. Briefly on labour relations in the other parts of the shipbuilding sector in the UK, some of the other companies involved are Babcock Marine, who are mainly involved in ship repair and providing support to the UK Royal Navy ships and submarines. Labour relations between the company and the trade unions are generally constructive. Within the commercial sector, we have Camel Laird, who are mainly involved in ship construction, repair and conversion. And the labour relations between the company and the trade unions are quite difficult because of the company's preferred use of temporary employees rather than full-time employees. And it's the same situation within the A&P Group. Brevemente, uns apuntes sobre os modelos de relacións laborais noutras empresas dedicadas á construción naval no Reino Unido. O caso de Babcock Marine, que é unha compañía principalmente implicada na reparación de buques e na prestación de apoio aos buques e submariños da Armada Británica. Nesta compañía, as relacións laborais entre a empresa e os sindicatos son polo xeral moi constructivas, pero non ocorre así noutras máis dedicadas á construción comercial e civil, como Camel Laird ou Grupo AP. Estas empresas, basicamente, como dixo, céntranse en buques civis, na súa reparación ou conversión, e as relacións entre a compañía e os sindicatos resulta ás veces complicada porque prefiren empregar traballadores temporais en vez de traballadores a tempo completo da propia compañía. E iso foi todo, moitas gracias. Unha gran diferenciación en o que sería un asteleiro dedicado ao tema militar e público, entre comillas, non? E o que sería a construcción civil, xa que se dan certas circunstancias de precariedade que realmente, digamos, que é un espello tanto alá como aquí, precisamente, non? He just pointed out to the different similarities between shipbuilding in Spain and the United Kingdom. In terms of that there's a difference between the military and civilian sectors, and also ship companies or shipyards devoted to or specialized in one type or another. Yeah. Within the UK, most of the shipbuilding is naval shipbuilding. For instance, BAE Systems don't do any commercial work at all in the UK. It's only naval shipbuilding. The commercial sector is very small in the UK, and BAE Systems have made it quite clear they're only interested in complex naval ships and not others. Although, as trade unions, we would like them to diversify and move into other areas, which would also help sustain jobs going forward, rather than just build military ships.
Sí, exactamente así. De feito, a construción de buques civís ou comerciais no Reino Unido é unha porción moi pequena de todo o que é o sector da construción naval. BAE Systems é a principal compañía neste aspecto. Non lle interesa moito meterse no ámbito civil, aínda que é certo que os sindicatos, dentro da medida do posible, tratan de presionar un pouco para a diversificación, porque eso suporía ter un abano un pouco máis amplo de opcións para mitigar perdas de traballo ante calquera eventualidade, como, por exemplo, as que se enunciaron durante o relatorio. Me gustaría profundizar un pouco na relación que existe no modelo BAE entre industria principal e compañías auxiliares. He would like you... Si é intensiva a utilización de compañías auxiliares, sobre todo en que aspectos, en mão de obra, en dotacións, equipamentos, Yeah, he would like you to elaborate a bit on the relationship between the main company and the auxiliaries. What's it like in terms of workforce, equipment, etc.? Supply chain. Yeah, supply chain. Generally quite good relationships. It's particularly within the submarine business in Barrow and Furness. They subcontract quite a lot of work to medium-sized shipyards for the submarines, and that is quite a long-standing relationship they have there. And most in Glasgow and Portsmouth, they have preferred suppliers, and most of the relationships have been quite long-standing. But most of the work is done in-house where possible. Sí, que especialmente nos estaleiros de Barrow, que teñen unha gran carga de traballo debido ao proxecto de submariños que está en pleno desenvolvemento. Existe unha relación moi duradeira e tradicional no tempo de subcontratación a pequenos estaleiros máis pequenos, en Escocia, en Glasgow tamén, aínda que en menor medida. Sí, perdón, estaba el primero. Sí, adiante. A ver, a miña pregunta tamén iba un pouco encaminada a que estaba con o compañeiro Mon, o tema da relación entre o que é a empresa principal e as compañías auxiliares. E si a empresa principal en Rasteleiro se exerce algún tipo de control sobre o cumprimento en materia laboral dos traballadores da industria auxiliar, e a pregunta é tamén se a autoridade laboral británica é tan permisiva como a española en materia de infracción dos traballadores da industria auxiliar, porque o que impera é o tema do carto por riba das condicións dos traballadores da industria auxiliar. Muy bien. Non sei se me expliquei. Sí, sí. Yeah, he's a bit concerned about the laboral conditions, and he has two brief questions. First, how the main company supervises or controls the fulfillment by the auxiliary companies of the laboral conditions and terms, and also from the British authorities, the government, the supervision mechanisms. The trade unions on the various sites make sure that what we call the terms and conditions that the full-time employees get are identical and sometimes better than some subcontract employees get, temporary labour get. The trade unions and the company don't allow any undercutting of wage rates, etc. So everybody, where possible, is treated the same, regardless of whether they're employed by the main company or a subcontractor. Sí, basicamente o papel do exercicio desta supervisión ou de control das condicións laborais corresponde en gran medida aos sindicatos, que teñen unha presenza moi importante, encárganse de que todos os traballadores teñan unhas condicións equitativas, sin importar que sexan temporais ou contratados a tempo completo,
sobre todo teñen o que les chaman Terms and Conditions Agreement, acordo de termos e condicións laborais moi estrictas, e existe un gran ánimo de supervisión por parte dos sindicatos. The trade unions won't allow MD to come in and work in there on less pay than the full-time employees get. Sí, basicamente engadir que, por exemplo, en materia de salarios non permiten que se cobre menos que un traballador a tempo completo. A minha pregunta era os mesmos efeitos. As condicións laborais eran as mesmas ou non nas auxiliares que na principal, que xa contestou. No, he basically had the same question, but it's just already answered. So. Bene, ora. Máis cuestións? Sí, outra pregunta. Podría tratar relacionada con cargas laborais, pero vai Systems, que está centrada, ¿no?, principalmente na construcción militar, escolleu algún mercado de construcción civil complementaria para cubrir os valles de producción cando teñen menos carga de traballo na construcción militar. Está pensando en desarrollar alguna línea nese sentido para manter de maneira relativamente constante a carga de traballo, por lo tanto, os traballadores e traballadores que hai na empresa, ou no sector, centranse única e exclusivamente no militar, como pasa aquí, se non hai carga de traballo aí, estamos, non hai. Is BAE Systems completely focused on the military sector, or does it have any plans to mitigate job losses in the civilian sector? Or No, unfortunately, the BAE Systems within the UK shipbuilding sector will only work on complex naval ships. They don't or diversify into what we've seen earlier on about wind power and renewables. We've asked the company to try and move into that industry to help mitigate a lot of these job losses, but they've made it quite clear that they are a defence contractor and are not interested in commercial work, which we find as trade unions unfortunate, because when you look at BAE Systems in Australia and the USA, they do commercial work there, and we find it frustrating that they won't do it in the UK. sí, xa apunto antes que BAE Systems, polo menos no Reino Unido, prefire centrarse única e exclusivamente en tecnoloxía avanzada, solamente disponible para buques de guerra, que os sindicatos é algo que lamentan e que intentan cambiar, porque, por exemplo, en Estados Unidos, en Australia, sí que desenvolveron algunhas liñas no sector civil ou comercial en previsión desa posibles perdas de traballo ou valles de producción, como ti o denominaches. Non sei se o comentou, canto emprego se perdeu neste proceso de reconversión e cales foron os principales puntos de conflito entre a empresa e os sindicatos? He would like to know the more or less more details about the numbers of job losses, and then the main conflicts between the company and the unions, or points of disagreement. In job numbers, during the peak shipbuilding programme, Glasgow had around 3,500. We now have around 2,200, which should be sustainable going forward for the next 15 to 20 years. Unfortunately, the shipbuilding facility at Portsmouth closed down, so 900 jobs went there, but a lot of the affected employees managed to transfer into the other part of the naval base, working in there, which is called Maritime Services. So that's sustainable going forward, and the submarine yard is in a bit of a boom situation at the moment. They have 7,000 employees and rising. So the future is quite reasonable going forward. Probably BAE Systems have lost within the shipbuilding division maybe 2,000 jobs over the last 10 years. Sí, nos estaleiros de Glasgow baixouse dunha cifra de 3.500 traballadores aos 2.200 actuais, os de Portsmouth pecharon
cunha perda de 900 postos de traballo, máis ou menos, pero conseguíronse transferir moitos destes traballadores a outras divisións ou sectores da compañía. Por exemplo, dentro da base naval de Portsmouth, xestionada por outra das compañías de BAE, e tamén a base os estaleiros de Barrow, que contan cun 7.000 traballadores, porque, como se apuntou antes, onde se está desenvolvendo un programa avanzado de submariños. As perspectivas de futuro neste aspecto son bastante razoables. Él considera que esta situación debería ser sostible durante os próximos 15 ou 20 anos. The labour relations part with the company you asked about is they're actually quite good to deal with. When we have these unfortunate situations, they will try, where possible, to prevent the job losses or reduce them as much as possible. And as I said earlier on, they're very willing to transfer people to other parts of the business, which is a great help in reducing job losses. As relacións laborais entre empresas e sindicatos foron bastante razoables e constructivas, porque, como xa se apuntou, conseguiuse solucionar ou mitigar gran parte desa perda de postos de traballo cos programas de transferencia a outros departamentos, compañías ou instalacións noutros puntos do Reino Unido. Cando fala dese volumen de emprego, fala en total entre a empresa principal e as auxiliares, supoño, non? Sí. Que porcentaxe pertenece a unha e a outra? What part of those workers belong to the main company and what part to the auxiliary? All belong to the main company. They all belong to the main company. They do that. If there's any reduction in jobs, the temporary employees leave and the full-time employees stay. Even if it means moving to another site, they'll release temporary employees to allow full-time employees from another site to go there. Yeah. Okay, so all of them belong to the main one. Yeah. Okay. Todas as cifras apuntadas son da compañía principal. Unha pregunta. Se podemos saber cantos postos de traballo directos e indirectos entre principal e auxiliares hai no Reino Unido, ligados directamente ao sector naval? He would like to know how many both direct and indirect jobs are there connected to the shipbuilding sector in the UK as a whole. Just within BAE Systems, is that? No, as everything. I don't know if you have any approximative figure or... BAE Systems have around 12,000 in the shipbuilding division. The other main employer is Babcock. I don't have the figures. I could get them and send them to you. Most of them are full-time employees with Babcock as well. The commercial yards operate with small amounts of full-time employees supplemented by large amounts of part-time temporary employees. But I would imagine there would be around maybe 16,000 probably in the UK, full-time. 60. Yeah. Non ten as cifras de todo o Reino Unido, pero unhas matizacións. BAE Systems terá como 12.000 empregados. A segunda compañía, que sería Babcock, é bastante máis pequena, e as comerciais e civis son tamén moi reducidas, porque non é, digamos, o sector máis importante dentro da construción naval no Reino Unido. Case todas susténtanse casi na totalidade de traballadores a tempo completo. Os auxiliares e o tempo parcial son ocasionais para cada proxecto que se desenvolva de maneira circunstancial, pero el calcula que na actualidade no conxunto do Reino Unido, é dicir, máis o resto das compañías, poderá haber como 16.000 traballadores
a tempo completo no sector da construción naval. Algunha pregunta? Vamos a ver, non entendí moi ben, cando falas de hosteleiro principal e os traballadores da empresa principal que teñen unhas condicións e os da contrata me parece entender que teñen as mismas. Eu quería saber os traballadores da empresa auxiliar que convenio se lles aplica, si un convenio propio de centro de traballo, teñen un convenio de sector de carácter provincial ou como sea, que convenio se lle aplica aos traballadores da empresa auxiliar. He would like to know what are the specific terms and conditions for temporary workers from the auxiliary companies. Just in general. Just in general, when they are working in any of the main sites, they will get the same pay as a full-time employee. They will not probably get, if there's any additional payments like bonuses or various other entitlements, but they will get the hourly rate of pay the same as a full-time employee and the same amount of holidays and the same overtime payments. Básicamente, en termos xerais, que durante o proxecto para o que son contratados os traballadores das compañías auxiliares, básicamente reciben a mesma paga que os traballadores a tempo completo da compañía principal, mesmos períodos vacacionais, extensión dos mesmos, aínda que noutros complementos salariais esos non estarían incluídos nas súas condicións, pero polo demais equipárase mentres dura o proxecto e o traballo aos traballadores a tempo completo da principal. What kind of legal rule? Is just a collective negotiation or? They're not covered under our collective, but they will be covered by the union if they're union members. So, yeah, but they're not part of the collective full-time one. But they have, I don't know. No, What does it mean? No, he wants to ask how the reaching agreement with the temporary workers. What kind of negotiation? It's just how the terms are established, how their terms and conditions. Well, they're employed by a subcontractor, so we don't negotiate with the subcontractor, but we do guarantee the rate. So the subcontractor has to pay them the same rate as us. So that's the guarantee they've got. Vale. A compañía principal non negocia cos traballadores da auxiliar ou os temporais, senón directamente coa empresa que subcontrata. Aí a relación deses traballadores da auxiliar iría por outra banda coa súa propia empresa, pero o que eles fan os sindicatos da empresa principal é asegurarse de que esos termos en cuestión de condicións e de pagas se cumplen estrictamente. Mira, é que hai unha confusión aquí que creo que é debo aclarar, porque Baexisten contrata directamente aos traballadores. Non. Auxiliar. Fai esa pregunta, que conteste. Acabo de decir, no. No, he would like you to clarify how the workers are hired. Is just BAE Systems hires the temporary workers or just the subcontractor? I mean, it wasn't clear for him. Right. BAE Systems needs additional temporary labour. They will contact a subcontractor and ask them to supply the labour, and they will bring them in. So The company, not the workers individually take. BAE Systems hires a subcontractor. yeah,
we'll say to a subcontractor, we need so many people, So basically, and they will supply them. yeah, but they negotiate company to company. Yes, we're not company to company, but we do, as I say, guarantee the rate, so Yeah, yeah. that's fine. No, Biosystems basicamente o que contrata a empresa auxiliar ou subcontrata. E despois non os traballadores individualmente, os temporais cando os necesita para o desenvolvemento de cada proxecto. Simplemente a empresa. O que si despois, como xa apuntou, os sindicatos encárganse do cumplimento das condicións laborais estipuladas. The company will tell us what they're doing, and they'll consult with us to tell us they're doing that. And it's for a short period of time. If it's for a long period of time, then we would ask them to make them full-time employees. So after a certain amount of time, They have that chance. We will get them made up to full-time if the job, there's enough work there, yeah. Sí, sobre esas condicións que se encargan de supervisar os sindicatos, tamén gustaría engadir que cando se trata de proxectos de curta duración, a empresa auxiliar ten tamén a obriga de informar de maneira periódica os sindicatos e a Biosystems da marcha do traballo e do estado de cumprimento desas condicións laborais. Pero cando se trata de proxectos de maior duración, outorgases aos traballadores da auxiliar a oportunidade de incorporarse a BAE como traballadores a tempo completo. What are your views on the possible impact of the Brexit on the shipbuilding sector, especially? No impact. Because it's naval shipbuilding we do for the UK Royal Navy, it won't make any difference. Personally, I'm very disappointed in it, but from a business point of view, it won't matter to the naval shipbuilding sector. Di que de entrada non tería impacto porque Biosystems produce para o propio Reino Unido. Pero hay tecnología importante, transferencia más sensible, ¿no? De tecnología que igual el Reino Unido no querría que Escocia compartiese. Sobre la independencia de Escocia, está... He's just also combining... No caso da independencia. He's just Only combining... Scottish referendum, is it? Because he said, oh yeah, but there might be some sort of sensitive information or technology that the UK wouldn't want to share with Scotland. So If they were Scottish? yes, I guess he also wants to know the perspectives of Scottish independence. Yeah. If Scotland left the United Kingdom, that would have a massive impact on shipbuilding because the shipyards in Glasgow only build for the UK Royal Navy, and the policy of the UK government is no complex naval ships are ever built outside the UK. So if Scotland leaves the UK, we don't build ships for them anymore, so it's good night. And Scotland isn't big enough to support the shipbuilding industry big enough, of the size it's got at the moment to, the requirements of what a Scottish Navy would be. So it would probably spell the end of shipbuilding in Scotland. Que, bueno, poñéndonos no caso dunha hipotética eventual independencia escocesa, o impacto sería masivo. Mas que nada porque Glasgow, os taleiros de Glasgow producen exclusivamente para a Mariña Real Británica, entonces acabaría su negocio. And I'm out of job. No influiría, hubo una votación, ¿no?, por la independencia escocesa, no influiría todo este programa naval del gobierno británico para influenciar también pues esos votantes, ¿no?, de la posición naval para permanecer dentro del Reino Unido, pero ahora que hay un Brexit, esas condiciones pueden variar. ¿En qué sentido? ¿Cuál sería la pregunta? Igual el Reino Unido le vendió a los escoceses que si permanecían
con ellos dentro de la Unión Europea. Todos los programas irán a salir adelante, pero una vez hay un Brexit, los escoceses parece que quieren permanecer en la Unión Europea, pues ahí está el problema, ¿no? He's speculating about the possibility that the continuity of the programs at BAE Systems in Scotland could have been used as or can be used as sí. Sí, estoy traduciendo la pregunta. If that could be used as an electoral or political weapon during the campaign of the Scottish independence referendum, like if you remain in the UK, you won't lose any jobs. Yeah. And now he just want to know if with an eventual Brexit, how would that affect the relationship if Scotland wants to remain part of the EU? No. There'll be no change. Brexit won't make any change. The only change will be if Scotland, as a result of Brexit, decides to have a vote and break away from the UK. That's the only danger to the shipbuilding in Scotland, if they break away from the UK. And the timescale at the moment is that the ships that are being built at the moment in Scotland are the small offshore patrol vessels, which are really an infill until the major Type 26 contract, which will last about 15 to 20 years, starts later on this year, but won't really hit major production until about another 2 years. So they could quite easily place that order in some of the English yards, because I'm pretty sure the UK government would not get away with building the ships in what would be a foreign country, which would be Scotland. The English voters, I don't think, would accept that. Sí, bueno, como he dicho antes, que o Brexit non tería un gran impacto nesto porque a importancia do sector naval en Escocia é enorme, máxime que agora van a empezar co proxecto dos buques tipo 26 e estamos falando dunha perspectiva de traballo para 15-20 anos, co cal é algo para pensalo varias veces antes de tal. Podería haber a posibilidade, xa que a Mariña Real sempre quixo que os seus buques fosen construídos dentro do Reino Unido, que se encargasen a estaleiros ingleses, pero eso sería o fin do traballo definitivo en Escocia. Bueno, é como eu esquecer que se Escocia se independiza necesitará unha Royal Navy, unha Scottish Royal Navy. E a pregunta era en relación, porque ele fala de posto de traballo a tempo completo, posto de traballo a tempo parcial ou temporal, non? Pero dicen incluso que, bueno, que cando son proxectos a máis longo prazo que lles permiten ao mellor formar parte da plantilla de BAE, pero a miña pregunta é cal é a relación laboral dos traballadores de BAE con BAE? É unha relación tan sólida ou estable como é a de Navantia con os traballadores, no sentido de que unha vez eres de Navantia a certo punto tes patente de corso, non? En BAE eu entendo que as empresas públicas británicas que non é unha relación estable tan sólida, non? Podes preguntar iso, se a relación que case non se pode despedir o traballador ou se... Sobre flexibilidade ou rexidez, entón? Sí. Non reside, permanencia. Sempre que vais O a falar da permanencia. barato que é a empresa de facerse deses traballadores. Pasa a ser indefinido, pero o despido non supón tanto mellor como aquí. Vale. Now he would like you to explain a bit on about the relationships between the full-time employees and BAE Systems, especially regarding the difficulties or to fire them. I mean, the stability of their jobs, if they can be given the sack easily or not, or their permanence at the company.
No, it's quite a stable workforce we have in BAE Systems. Once we had went through that restructuring process, it's stable. There's no hiring and firing. There's a very small amount of temporary employees in the business at the moment that have just been brought in, but basically the security employment is quite high up the trade union agenda and high up the company's agenda. So it's generally quite a stable environment at the moment within the shipbuilding. Trátase dunha relación e unhas condicións de traballo moi estáveis e con alta seguridade de permanencia. Como xa se viu, coas solucións atopadas para a mitigación de postos de traballo. Non é un continuo contratar e despedir ou prexubilación, senón transferencias a outros postos, a outras compañías e divisións, sobre todo tratar de que se vaya a menos xente posible. E as relacións, como xa se apuntou entre BAE e os sindicatos, todos son fluidas e cordiais neste aspecto. Teñen políticas de rexuvenecemento das súas plantillas, ou seja, teñen traballadores xóvenes, as plantillas teñen traballadores xóvenes ou son traballadores xa de unha idade moi avanzada. Teñen unha estructura, digamos, de idade normal na sociedade. He wants to know what's the average age of the BAE Systems employees. It's around, I think we got it down to, it's around 48. É unha media de 48 anos. We would like it lower. Aquí non se xubila aí, non se toma. What's the retirement age for shipbuilding sector employees? 65. 65. Imagino que con un panorama como que nos acaba de exponer, donde as relacións laborais e as relacións entre traballadores de unha e outras plantillas, non, da principal auxiliar, pois están tan controladas e tan simétricas, a conflictividade laboral será mínima. E a parte da productividade deses traballadores que están pois ben tratados, imagino que os traballos sairán a tempo, os barcos salen na data que estaba previsto, non? Porque non haberá... Traballadores van contentos a traballar, non van a cobrar. So, given the working conditions, it would be correct to deduce from that the productivity is high and the conflictivity, the level of conflictivity is really low. The productivity, did you say? Yeah, just given all the working conditions that you talked about, would be correct to deduce from that the productivity is high, the working environment is nice for everybody, the conflictivity is really low on the other hand. It's just the general environment of the working. It's an industrial environment. We have quite a good apprenticeship programme within the business, which is helping to get the age down, which is good. During the restructuring programme, quite a lot of the older guys volunteered to leave because it suited them. So, 60, 61, 62 left, and which is helping us bring in younger people again, through a larger apprenticeship programme going forward, which is obviously much better environment for everybody, I think. Sí, basicamente que o ambiente de traballo é bastante normal, pouca conflictividade, e ademais apuntou dada a pregunta anterior sobre a idade da plantilla, que unha cousa que el cree que pode contribuir a xerar un mellor ambiente que se está facendo son programas de aprendices ou aprendizaxe. De feito, unha das medidas, isto empata co exposto no relatorio, para a mitigación das perdas de traballo foi un programa de desemprego voluntario. Entonces, cando esta situación aconteceu e existía esa necesidade de reestruturación, pois cabe citar o exemplo de xente que ofreceuse voluntaria para a xubilación ou para retirarse,
tamén coa perspectiva de permitir a entrada de xente máis xoven que pudese baixar a media de idade e dinamizar un pouco máis a empresa na medida do posible. Neste caso, indo ao fío un pouco, como se estaba falando agora, da edade de xubilación aos 65, supoño que estamos falando da edade xeral que hai en todos os sectores, si se valorou ou se plantexou en algún momento algún tipo de prexubilación contra o relevo precisamente para rejuvenecer esa plantilla, que dado que é un sector as complicacións que ten digamos, o desgaste cara ao traballador. Si se plantexou en algún momento esas prexubilacións unha alteración aos xa 65 anos. Apart from the measures to mitigate the job losses, is it usual or normal to have some sort of program of voluntary retirement before turning 65? Yeah, people can volunteer to go retirement, yeah. So some people generally, maybe as I say 60, 61, 62, can ask the company if they can go because they'll have been in the pension scheme for quite a length of time, yes, so that happens, yeah. Sí, aparte dese programa de retiro de baixa ou de desemprego voluntario, cando existía necesidade de mitigar perdas de traballo, preguntei tamén, supoño que o que quería saber se era algo usual fora desas circunstancias extraordinarias os programas de prexubilación, dixo que sí, que hai xente que ten opción cando te 60, 61 de pedirlle a compañía ou a xubilación anticipada porque xa para entón teñen cotizado o suficiente para recibir a pensión. Me gustaría saber qué opina sobre la situación de Astano, si la conoce, y su sindicato, con la fuerza que tiene en su país, si podría ofrecer algún tipo de presión para revertir esa situación. Si hay alguna situación similar también en su país. Are you familiar with the situation of the shipyards here in Fene, in Ferrol and stuff? Not particularly, I just know in general they're facing challenges. No, I don't know the details, no. Because he would like to know if it's a bit risky question, if your union could have some sort of possibility or influence to help the shipyards in Fene, some sort of pressure or whatever, but not in practical terms, no. I don't think that could be feasible. And What we have found useful over the years is when we've faced difficulties, where possible, if you can work with the company to put pressure on the politicians to place orders at the right time and in the right places, that could be effective, because at the end of the day, it's the politicians we should be holding account, to keep shipbuilding going in the various countries. They have a duty to support their shipyards, and if you can work joined up with the company where possible and put the pressure on politicians to do the right thing, that's about the only suggestion I can give you. We have found that quite effective in the UK. Don't accept when they try and run the industry down. Put pressure on the people that make these decisions to do the right thing. Bueno, non está familiarizado coa situación de Fene ao feito de que o seu sindicato pudese ter un tipo de influencia nesta situación, pois non sería posible na práctica. Pero o que sí que lle gustaría apuntar é que cando eles atravesaban momentos de especial dificultade no Reino Unido, unha medida que resultou moi efectiva foi a presión conxunta de sindicatos e empresa ao goberno para manter as condicións laborais e os postos de traballo no sector naval. Sería únicamente a modo de consello ou apunte, pero non podo dicir máis porque non coñece a situación local de aquí. Un segundo.
Non tocan. Non tocan, a ver, non quero, aquí na mesa non queremos cortar as preguntas, só advertirvos que todo o que roubemos lo roubamos ao ponente seguinte, por tanto, a ver se somos capaces de facer un último turno de preguntas que sean máis concretas posibles, vale? Unha cuestión e unha Se non me meto contigo. Unha curiosidade. Nos acereiros desde Vai existen compañías auxiliares foráneas, particularmente españolas, e se existen, tamén se les exixe, se les controla que cumplan as condicións da empresa principal. Among the auxiliary companies, is there any foreign one? Foreign? Yeah. Yes. Yeah. Quick. And sorry, if so, in the affirmative case, they are asked to implement or fulfill the same working conditions. They still get the same conditions, but there's quite a lot of Eastern European UK agencies using Eastern European labour, particularly in the commercial shipyards. But they do get the same conditions. Pay terms. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Sí, hai algunhas estranxeiras, especialmente de Europa do Leste, as condicións exixidas ás estranxeiras para os seus traballadores son exactamente as mesmas que nos casos que xa temos comentado. Mais? Bueno, pois se non hai máis, darles gracias ao compañero do MITE e tamén a Adrián, que como vedes fixe un traballo excelente, non?